Mangomezulu yazigaropa Tuluzozwa Ubumnandi bodwa Tana nobody watisopora Mangomezulu yazigaropa Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Moyo zuleyo Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Moyo zuleyo Outside, 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 outside Jamada kurses 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 Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Moyo zuleyo Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Sinde moyo ngwele Moyo zuleyo Outside, 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 outside Jamada kurses 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 Ngathi sokole Pentecost That this is good for the show That this is good for the cause Yakuza yakona Ikulega kuwe, hlala kuwe, ngotshelwa nguwe Ihamba kuwe, ngiphinda kuwe, ngifihle kuwe Ngathi sokole Pentecost That this is good for the show Kulula on Car Radio. Follow us on Twitter and Instagram at Car Radio and like our Facebook page, Car Radio Worldwide. And check out our website, www.carradio.co.za. Yebo ke bakithi lafika ixesha elimnandi. Shalom, shalom sithanda sika Jesu. Sithanda somphefumulo wami ke bakithi. Hope you are well ke la ukhona. Yebo ke bakithi Friday namhlanje umhla ka 28 yacabanga only to how many days ukuthi nje kuthiwa siqedile ngoMay. We are in a half of the year. Bakithi ke I hope ukuthi abantu bayaphila ke bakithi bamnandi emakhaya ke bakithi it's Friday, thank God. It's Friday. Yabona uma Friday now uyayibonela nje ukuthi nje hey indlela zimhlophe, indlela zilungile. Yabona abanye ke namhlanje bayayikhipha ke bakithi ke plus ke nkosiyami kuphela isonto kuphele nxese kuphela isonto kuphela inyanga ku
yabona kuqala iweekend into kanjalo nje kodwa yona ine abundance yabo kune abundance ku Friday. That's why we siza la khona sithi ngempela you must enjoy your weekend responsibly. So kumnandi ke bakithi mase kunjena. Hope you are well, hope ugcineke kahle, hope impilo ikuphethe kahle ke bakithi. Mina ave ngiphethe kahle ebukhoneni benkosi nasemandleni akhe nasebukhulini bakhe ke bakithi umdala weinsuku sophila phakade ungikhona ungenguye ya yena yedwa ke bakithi ongilondolozile. Ngiyambonga uJesu ngalo suku la namhlanje. Hope nawe ke bakithi sizoqeda lolu suku namhlanje oba singene. This is Carado kwi Joyride bakithi hleli naye ke uPastor Ntombiyezwi Mangomezulu Shezi intombi yalena ke bakithi emudubaduba. Yebo ke bakithi sigodisa kaNomathiya but ke now sengihlala la emazimtoto ezweni loju nobisi yabona kumnandi intombi ihlanjwe esihlanzwe ngegazi lika Jesu angisesinto msengumama ngahlehlele emuva ngahlehlele emuva yebo ke bathi umama uhlanzwe ngegazi lika Jesu ke bakithi osemnandi kanjalo ke ngendlela mangisa ngithatha kuyo lapha nabakithi ke indlovukazi yebo ke bakithi ke thank you indlovukazi bakithi lapha na ke uma wethu kade ka ekanye nathi lapha na ke bakithi go from 12 until 3 o'clock. Hope ubusisekile ke wajabula ungathi khona ozongena somnandi kunjalo yebo ke bakithi ke so kumnandi kudelile ke so yes sithatha kuindlovukazi ke our mother the queen of the palace ke bakithi ke whom we adore much ke bakithi. Hope ke now well and knowing everything eyenzakalayo bakithi ke even laphana eMaritzburg we have seen ke bakithi news abantu the things that the people they face bakithi ke as well as ke namhlanje ke bakithi birthday ka Gladys Night Gladys Night khona iculo lakhe engithanda ukucula kodwa ngizosuke nengihleke ngcono vele ngithule ngcono vele ngithule vele umuntu wonke akhumbule lakhe iculo ayiculele yena kube mnandi kube nje yana ke bakithi if it's your birthday today from Carado ke bakithi sithi happy birthday to you. That emoji I send it to you bakithi emoji yekheke eneminyaka yakho ngaphezulu ngabe neminyaka ngakhe ngiyacabanga nje kodwa ke it's fine. Then bese kuba ke champagne ya really good 0% alcohol as well as a glass. Shalom Sindisiwe. Shalom mfundisi njani? Ngikhona indlela esho ngathi uvele ngewindi. Cha ngiyabula ngifica siphakathi now I'm just thinking ukuthi okay. No bengisabingelela. Alright. Bengisabingelela nxes bengisabingelela siyangena nje manje then yonke into I right Ngiyaphila mfundisi wami. Cishe ngathi abalaleli ngoba phela ngisingijala kakhulu ukuthi ngiseredweni so but ke now si live ababukeli bethu nabalaleli bethu bathokoza kakhulu last week. They said wow you needed that siyayibongela ukwenza kaJesu akuthina. Yes, so ngababingelela ke ababukeli bethu emakhaya egameni lika Jesu. Which language am I yours? Greetings to viewers, to listeners egameni lika Jesu. Isindisiwe kanjela lokhulumayo mdala nkulunkulu Sindisiwe. Yes. Sindisiwe. Uyayizwa lonto kubalekile ukuqamba ingane ngegama le right. What a rhyme. Kumnandi kakhulu akandlela ke bakithi uMrs Mabaso to be. Kusasa nje uzobe kuyi-premarital counseling bayede Nkosi ngicela ukuthi niqale nibe nimsendela manje ukuthi kumele ayibehave kanjani kuyi-premarital asebeka sahamba nabo Habe ngizobe ngilungile singiyala abantu badala bekhuluma phela we-premarital la phela khona uhlale khona ulalele manje ulalela usho kanjalo phela azuyi ukuthi kumele ulalele angisabona ukuthi ngiye with an attitude ukuthi ngizofica abantu abadala kunami abakade bafika kule ndima abazongitshela ukuthi ngempela mangisuka la ngiyaphi yabo ukwazi kwami kuzobe kuphelile kusasa ngiyoza abantu abadala asebemkantshubuva babaliminyaka mina ngakabali ngisho owodwa yizale yonto akade ngakaqala usabala ukuthi ulotsholiwe ngizothi ngalechola kampeso ngosuku olodwa yezothi ngisabala amaduku nje ukuthi maningi okunye power ambesa isitela sanamhlanje leso ukuthi umuntu useyambesa usefika acela ekseni alotsholo ekseni ambeswe athola indla kudla same time
wabuza nomunye wathi umuntu mbeswa kanjani engakazaze acelwe ngamtshela ngathi phela emakhaya ufike nihambe bawubona inkomo malume babuye makota yoyishaya sibaye nalezo inkomo manje yonke into isiyenzekala nje telephonically WhatsApp khali letter khali email khali ngisho ukuthi ayike kahle ma njengoba ngifikile la angikuqambeli wona amanga nangumfundisi uShezi ungiphelezela ngalo lasukuma awuthi masoyibiza usalo sengipha nelist uNkulunkulu amihlale ngakumina ma ngoba vele igcine ilist uzoyikhipha ke yebo hawu mase phindane lesitaki emuva kamdla ebuya obusa kuphethe konke uNkulunkulu wami akusafani nasekuqaleni so iba njalo ke lento hayi ukuthi umuntu uyagesa ukuthi hayi mangifike naba u20 bayobe banele kuyaxoxa ukuthi njengoba mfundisi ngishele ukuthi ngiyeza ngathi ngiphelezele wena mfundisi nakuyikhaya yosho ukuthi kona manje ngiyeza kodwa ngoba angizazi inkomo zoyibiza ukuthi zingaki kodwa oblanket ngineshow ukuthi uyabazi awu nje unginikeze le stamp ke ngisukuyibuka ukuthi ngingakwazi ukufika nako konke kanye ngenxa ye distance yayiza yodwa kube into efana nale kwakwashuba I think ngala enhla nezwe kwayo kwashuba omunye but laba basebeshade kwesibili I didn't know why bestrugglisha kanjeyana kwashuba so kulinde so omunye wakhona ubrother wase-Africa so manje I think it's eLimpopo because I saw it kuyilokhuzana kwi-TV la khona esefikile kwathola ukuthi ufike later ngabahloniphanga sebenzile kuzoshadwa khona namhlanje so manje useyafika ubhuti ufika late ngenxa ukuthi wamthatha kancane usisimethi ngeke sizeshade njalo mangabe ufike ngempela kwasho ukuthi ke phela ulotshola kubantu abasindisiwe ulotshola kubantu bakini yeah understand no angese mfundisi lento that is why ilento yabo mfundisi this thing mesingakhuluma iqiniso ke siye ukudlala ngabantu it's just a game yes esukidlalwa kini yabo mina umkhulu wami told them ukuthi angikho kodwa bakhona abafana bamesoma lo meke ba late ngoba la ekhaya umuzi wendoda uyahlonishwa sure so i-latest la ekhaya u9 o'clock ngisho bengafika ngo5 ekuseni ke benza into enhle kakhulu yebo kodwa nje i-latest u9 o'clock ake ngisho kanje babethi kuqala abantu abadala singazi sichithe yes ningafikanga khombisani ukuthi niyasihlonipha ikhona lento le enifuna sininikeze yona because kwakona ukumemeza indoda yabantu esangweni sekuvuke wonke umuntu kwakukhohlisa isithunzi lokho endodeni but now ngenxa ukuthi izikhathi siphila kuzona abantu sebesiwe ukuthi abantu besiwe kahlabisa nje imagine ukuthi lo 3 hours bemdriver beza ngala understand and iyazi ukuthi mangabe kulotshola kunezimpi nje zakhona uyakholwa emhlabeni yakho kulomdlalo nje wakhona okunezimpi ngisho ebholeni akalimali nje unompempe aziwele akekho beplanile ukuthi unompempe uzowane mhlawumbe kuzo goalkeeper into zakhona lezo kukhona ama extra time angena umdlalo webhola kodwa ngeke ngibonto efanele so even when it comes mina ngani ucoach you understand so even though when it comes into zamalobolo kuyazi ukuthi mufike lethe uzohlawula uyabo uzonjani like nawe mkhonyana basuke bekufundisa that type of respect ukuthi into esishilo lekhaya sixole ukuthi uyihloniphe ngaphela uzokwakho ubudlelwane bangophakathi kahle usincengile wena kahle thina sekuncengile ba actor kanjalo basi kuthi khona sebemncengile umkhwenyana basi ba actor as if wena uzosukela asikuncengile awukazi usingane ayidla ekhaya ngoba nawe uyilobolanga so those things ama games ekumele siwa respect because abazali bethu bayawathanda ngibona emnandi kuona yabona khona ngithi how ekase khona bemisnefu bantu nakusekhona ngelesinefu sikagoma ogoma ngasibhemisnefu yabo it's just a game guys asi-enjoyeni nje just play ibhola kinqani ibhola nanokuthi nje uku-enjoy ukuba ukuthi uzalwa liphuhlanga because kwesinye isikhathi emasesikholwa kuba ngazuthi wonke ubuthina like ubuzulu siyibona siyabufonqa sibeke eceleni kanti it's not that khona izinto uNkulunkulu ezingamasiko ethu othola ukuthi izinto ezinandi futhi ezinobuNkulunkulu zona lezo zinto zethu mhlawumbe nje mfundisi beside uNkulunkulu khona izinto ezingasolutho kuwena mangabe ususendisile
Yes. Ezi angithi uNkulunkulu ngaphakathi kwami imkhulu kunayo yonke. Yes. Asonyeni kule level esithi yazi uNkulunkulu. Ngimtrust more than anything. Angithi akumina engithe inkosi ngicela ukuyofaka inyongo. Yes. Abazali bami they decided ukuthi bafake inyongo. It's gonna work for them. Yes. Inyongo yabo it won't affect me either way. So masingafanele kulozi ngokuthi singalibe sicubungula sifuna ukubona ukuthi manginzakalanga lokhu kuzokwenzakalani makwenzekile sengine demoni. No, labantu bohlala nabo everyday benza izinto zabo ukubabuka. Then decide khona umunye angamtshela ethi mfundisi manga noma sesixoxa nje ngalo siyadlula bazalwane sibheke la ukuthi nje iphela isonto kuphela inyanga because abantu they have to enjoy their weekend responsibly. So because lezi zinto kusamele ngelinye ilanga sikhulume ngazo because nami khona incwadi engayibhala ukuthi kulotshola kanjani lotshola kanjani yini le eyazi yaveza ukulotsholwa yabo. And then khona umunye angamtshela ngathi mina don't worry umzali wakho mawuzolotshola imali yakhe. So maKristu bakho ngeyobusuku ngoba nayi into abelivela kuyona ukuthi ngizomina then mhlawumbe ke sengaxoxa mesethi wozo okhothama uzokwenzani but mangabe eseyithathile then ke fortunately ke ekhala nike nami ngangi right now wawo right lezo zinto lezi izinto ezingekho umfundisi ungaso kanjalo yabo ngiyangisi uyabona ukuthi this thing ayihambi noma kodwa kuphela mina kamkhoyana wami izulu deep believe in it. Okay. Yes. Anokuthi nje imali yolobolo makoti kumele idlule emsamo. Okay. Then we have to negotiate ukuthi guys vele abantu abakwazi ukubala imali abazi ukuthi imali. So vele sishiwa wafu kuyovela wafu. Okay. Kwenze ngokumehlo bayibonile exactly. Bayibonile. Okay, hope. Abafana bayibonile. So bese kulenda ukuthi siyibone vele siyibonana. Yabo si right. Akwenze mehluko. So nawe makumkhonyana ungasho ukuthi hayi la ngiyolabona khona abasindisiwe le mali engadlula emphepheni. Masifika lapha ekhaya sithi ngegqozi la just sekudlulile. So lento iyafana thina sayithandazela thina. Angathi wena ufuza ukuthi ukholelwa kuyona. Yena mnyeke nezinto akholelwa kuyona. Ukuthi angithi la sifuna kwakho peace nobudlelwane. Uzokwenza ukholelwa kukona umfundisi nami ngenze ngikholelwa kukona ayikho necala nomunye but relationship yethu isabalance. Yes. Thina siyazi sifunani thina. Njengalento ngisho last week imfundisi ukuthi I can't break ama relationship nabantu bami abaphuzayo ngoba kunekhathi la engibadinga khona. Yes. Understand abangeke baze bayenze lento emnandi engizowena mfundisi Shezi ungaphuzile. Understand sina sazi ukuthi masishaya itende kwadlala ubheki ziyasha kodwa nje basengeka mabase angikodlala itende ngifuna abantu abazobe beshaya ingoma ngeze thengishoyo abanye abakwazi ukushaya ingoma ingekho into abasedlula khona la kumele badlule so labo bantu bonke empilweni ngiyabadinga ngokuhlukana kwabo. So why efanele mina ngize ngilahle ubudlelwane bami just because ukuthi wena wenza ini mina yini engingayenza phela into engizowena ngiyenzanga mina noma mhlawumbe ngangisola ke mhlawumbe unhlaka athi ngibe ngimbonile ehamba naye kushuthi uyakwenza unhlaka usejajile usehlala esitaleni saNkulunkulu but mina uNkulunkulu uyangazi ukuthi ngimiphi but ama relationship ilento engayibuka Sindisiwe ukuthi emabandleni sinalento yokuthi okay abantu abasha bethu they are very challenged when it comes to his meal. Character yabo it's very challenged because they are in school, they are university, they are at work abanye sebeqalile bayasebenza and then you found them ukuthi okay mayisenzile lento eyisono and then uthola ukuthi wonke umuntu uyamkhika out even ekhaya they bambomba and then ngahlala phansi ngabonga ukuthi ekugcineni kosuku uma sesifuna i-social worker simfuna i-rehab lo umuntu okumele amsize rehab yena ngoba enjani thina sibe sikhola sino Jesu simkhahlela and then I realize ukuthi ekugcineni kosuku we have to understand ukuthi we don't have to be God but we just have to be the vessel that God wants to help these people ukuthi if mina umntana wami ngimlahlele rehab that means ngithi lo se rehab ungcono kakhulu kunami noma it's just ukuthi ngisuke sengithini ngithi I know vele angisengimdelile akahambe and then ngamanye amazwi ngangitshela omunye umama ngithi noma se rehab ila kumele umvisite khona kakhulu kunaqala ukuthi okay mina mhlambe I failed ngendlela yami ukucontainer or ukulungisa but kodwa la ukhona ngiyathemba futhi ngisakhuleka ukuthi uJesu lo muntu okugadila kwazi ukusiza
Exactly mfundisi baba mungabe usalapho usasho ukuthi ingane zethu once zaphuma esandleni sokholwa ziya challenge. Yes. Mina I even blame abazali somehow. Ngifuna ngizwe kahle umzali ekhaya ongasho ukuthi ayila ntombazane ivele yathi yasblame mfundisi isonto. Yes. It's just a four walls. Yes. Kulo four wall lo because ingane yakho yenza grade 1 2 3 ikhulele kulezi ndonga especially for us nesibhizi emabandleni. Yes. Ingane yami ingabe ikhula vele ngoba izalo usindisiwe uhlala kweFrance yabo kumina it feels bad ukuthi ingane yami yenze lutho esontweni. Yes. Sengiyamthatha manje lo mntwana ngizomenza iasha lesontweni. You understand? Njengoba ngimenza iasha lesontweni ngimenze ukuthi akabe iasha because ngifuna kujabule mina Sindisiwe. Mhlambe yena akashonga ukuthi kuba iasha uyakuthanda uyakujabulela ya understand. So ngesikhathi umntwana ephila njengamanje uphila impilo yami ngoba ukulolu donga abajajwa kulona ukuthi uyingane kaSindisiwe aku expectekile ukuthi ungenza leyo. Yeah, understand? Yes. Ngoma just because Sindisiwe. Okay. Umuntu akhohle ukuthi uma usindisela indlela yakhe nkosami engangifaki mina lapha. Phela umsebenzi kama ukuthi athi pray for me ukuthi ngibe right ngelinye lapha. So now kufuneka nemisifika ngaphandle siyabona ukuthi uyabona namhlanje akekho umamphewa uze bethi ngane kaSindisiwe la ungaphuma ingane free isithole freedom engakaze ithole mfundisi kanti nathi sabazwana abakholwayo asinikezeni bafethi ingane zethu freedom sitshe nje iqiniso kuphela but thina sifuna ingane iphile as if usindisiwe ngoba uyaziwa ukuthi umprofessor we-village mall ku-expecteke kanti mfundisi lezi mali ethi uNkulunkulu wangazi ngisaseswini ngisayihluli belisho ukuthini uNkulunkulu mfundisi uyakwazi ukuthi ngentango uzowa God knows. Yes. Mina mangifika ngithi ngoba uwile wislima who I am. Yeah. uNkulunkulu wayazi. There is why mina yami ingane ngafika kule nto ethi angifisa sonto ngabe nikhuza ingane yami lithi ingane kaSindisiwe because usindiswa. Yes. Ngoba eyakho umfundisi njengoba uyihlela le ungasonti. Mefika laba ibiza ngegama mangabe ikhosi. Yes. Lonto nje enganeni i-discrimination ebandleni ukuthi noma ngikhuza ngoma I don't have life. Should even masibuka nezingane zabafundisi that's what they have faced. Exactly mfundisi. Ukuthi mina angikwazi ukuphila impilo yami ngiphila impilo yama. Ngiphila impilo yababa. It's like ingane kaMfundisi akufanele iphume eminyango mangabe kuthandaza. Ukanosho njalo ihluke ngani neyakho mfundisi oyihlele ngaphandle. Ayihlukile leyo ngane. Yeke ingane iphila impilo mfundisi they are people abathandazayo ukuthi ingane zabo azize esontweni. I am the one of those. Mina ingane sibithi ngikuthanda kusonta. Ngiyaye ngoba kuya wena. So nami uzofika la uthi hawe ngane kaSindisiwe yazi yaqhebheza uzothola athi mefeka uyabona ke abantu bakho angisayike ngesonto elizayo ulimaza mina mzali wami yabo if when you felt ukuthi ingane yami iqhebhezele come to me uthi Sindisiwe ingane yakho aviqhebheza yini esingayenza bese ngiyakutshela mina ukuthi yazini ngibonga kona ukuthi ufike eqhebhezile ngoba ulizwile lenkosi awu understand ukuthi mina ngidlula kuyo so ingane mesifile kanjalo next time esafuna kwesonto esifaya ulincenge wena mhlawumbe wena kothatha yakhe izikwanhloboke yes into ngisho exactly uthatha mina ingane yami I think these are things that we have to discuss or things that we have to share because abantu abaningi because it's all about passing the information here we Joyride ukuthi abantu abaningi ezinye izinto sizenze ngathini ngokubona ukuthi abantu benzani but singa reason thina ukuthi why nami ngizokwenza the very same thing yenza osibani why mina ngifollowishe laba abantu abenza kanje ngibalandelelana so abantu abaningi ngicabanga ukuthi kugcina ukuthi bayenza nje but they don't question themselves ukuthi ngikwenzelana exactly yabo then njengade sekulo forum nje weindonga yabona ngoba seyibandla yonke into enzakala la ingane yami yakwazi ukubukela imovie ngoba kufanele izoshisa ngomgqibelo ingane yami yakwazi ukuyaphi ngoba ila samba sasifale sibona ukuphuma ungaphumula amese yahamba ayoyilula kanti bengayilula uphambi kwakhe uthi ungayiluli kakhulu muyilula uboyilula kanje uya understand that's true
That's true. Thank you very much. Kumnandi ke babukeli bethu because sibuka lezi zinto lezi ukuthi ziningi izinto khona the other day with our sisters as well usisitokozo nosisi umfundisi umnyeza la sikhuluma khona ukuthi bona ke I think ohleleni labo uPastor Mnyeza they share indeed ukuthi something that my mother never told me because mina I looked at information ukuthi if umuntu ngamtshelile abanye abantu they used to blame me mangabe ngishare ukuthi how was it lesikhathi ngidecide ukuphuma ngewindi ekhaya uyabona how kwakwenza kwakusuke kwenzakalani even in my mind ukuthi nakho ke sekuyajatshula noma kuthiwa kunengcekeza thina ekhaya ke kwakwaziwa njengomndeni okholwayo so lesikhathi kuthiwa kuyakholwa and then bathi mina khona lento engishisa ngizwile ukuthi ngalanga kithi kuthiwa kanje ingcekeza noma and ibonke abalingana nami endaweni bala kubalekele lokho age yakho and you have to yes because ngengcekeza bonke ungahamba ngamfundisi sabona ugogo so abantu babengiblame bethi why do we have to give them ubuhlakani bokukhohlakala it's not ubuhlakani bokukhohlakala I'm just letting them ukuthi bazi ukuthi okay umenyiwe ngitshele I have to know your friends I have to know them fika nabo yabo ngibazi so that ngizokwazi ukuthi okay umngani wakho usibanibano and then ngiyazi ukuthi mangabe kushaya isikhathi esithize umngani wakhe ngiyakwazi ukumthina because abantu abaningi lezi zinto lezi zokuthi sinikeze izingane information size sikubathi bona siyabanikeza ubuchushe noma ubuchule bokugana kodwa egcineni kosuku mina ngakubona ukuthi ukuthula ugcina abantu kube ukuthi umuntu uphinda the very same thing owayenza uphinda the very same thing ngimfundisi nendifana nokuthi ngifeke ihambele out lamsh okay angese ngisayingane onami ngisazama yes ngisima ngifika lapha endlini ongitibule ngilwe ngizwe ukuthi ayivumi lento ngiyaphuma ngiyabaleka yes ngiyafika ekhaya vele seko 8 athi uma ngiphumela angiphindela ngiphuma khona I understand ukuthi ngilwe kanjani angisuka khona you understand umzalama ka understand ukuthi ngilwe kanjani ukuthi ngifika ngo8 nje ngilwile ukuphuma manje muthi angiphindela ngiphuma khona ma understand ukuthi ngiphuma khona nakwenzakala yangishaya mina ngelinye ilanga sengikhathe ngithi kodwa Jesu manje sengidoza nama archives amamadala ngithi ngeke yabona ke manje yaphinda kwesithathu ngizothi ayiphindela iqhamuka khona then but kodwa ngiyakwazi lokho ukuthi ku wrong kangakanani ngoba nami ngiyazazi ebisheni bami but ngaphuma ngifuna uyibona ukuthi ngaphi yahamba yini kuze ngizoyila Ndlela iwuyise then ngabona ijikela kamakhelwa ngathi ngcono kushuthi lingisize ngoba bese ngingazi ngizokwenza njani ukuthi kwesinye isikhathi you just do that because yinto nawe usungazi ukuthi amathuluzi sengwasebenzise wonke yazi ukuthi ngobani mfundisi into esilimazayo sikhipha amathuluzi sekonakele yes musu kuvala iconsi ngoba naku sekune imvulesina yes yabo mina mfundisi khona umunye umama owenza into enhle abanye bathi hawu la mama bonile yabo lo mama ingane yakhe she is 25 years old now yes but lo nto nje wayeqala esamncane athi masuza ukuthi une boyfriend ngitshele ngoba ngifuna ukuyibona yes nami sibeka ngisikhoba sengizenza umlungu kodwa ngoba iboyfriend yakho ngiyayazi athi futhi ngiyazi ukuthi akwande uqala umncane uqoma vele usazobashintsha usazoshintsha nje kodwa iyodwa into engenzayo ngenzela ukuthi noma ucabanga ukubheda likhona ihloni elizokushaya ngoba ngila yazi into eyenza mina kanjani awome kwaphuma lo wathi ngiyahamba ubambe ifoni mhlawumbe after 3 hours afonele lo boyfriend awungikhulumisa nosibanibani yes uzosho ukuthi ukhona noma ngekho yes understand yes even uMupulo omunye wesilisa wazwafunda umwakho ukuthi hayi into enziwayo lo avi right bakwi relationship manje baqale beno 2019 okay bakwi relationship ka 5 years manje sure bendawonye yes sebeze ba graduate bayafunda yes basi nje kuphela thina sokada nina nanizokadana not yo thina nje isikadeni nina nikadana no so these are the things bantu abadala as well as young adults because my young adults tihloko sinzima kabi because ama young adults which we still sisasa mina ngisanda kuphuma kona wena usakona bese ngi adult ngiyohlezi ngi young adults darling so these are the things which I like it when we see la with Joyride ukuthi really when we look at things because
la sisuka khona thina igeneration esilandelayo ayifani nalokho and ngeke iziperform according to indlela thina esenze ngayo nangendlela yokucabanga isuke sihlukile kakhulu so ngibuka ukuthi if singabatshela ukuthi thina how things were zazingakhona ngezikhathi zethu we are letting them ukuthi no matter bazamani kodwa kube ongazi ukuthi bayahluleka because sibenza njalo sibabhomba kanti kungcono mangabe usumtshela it's okay mina this is what I did then busuthi yazi uthini ungcono wena wenza kancane noma ubhede kancane angithi mfundisi khona into akangayisho inami nje manje ngosendisiwe yes mina ngi-appreciate ukuthi ungaqhamuka usungithesama ngabe ngenza into wrong yes ungakazi uncuma ngabe ngenza they say you didn't build a bridge between me and you yabo lapho noma nje manje ngikholo yes kunzima kuze ngihleze ngenza ogudi phambi kwakho awukazi ukuthi awusindisiwe kwedala izinto ngishoyo nangu untaka he always there elungisa izinto mengimbona ngiyabonga wawubhuti siyabonga umsebenzi owenzayo so lo untaka ngamdlawo wenza into engekho right ngizokwazi ukuthi hawu nhlaka kodwa usenzani angeze ngixaka ngona kusekubheda usiyabheda nhlaka asifunde nasekhaya appreciate ani ingane zenu thina amehlo ethu siyasengane zethu sobhekela amakhelwane nakho into kasho masini it was very profound ngezwe kahle ukuthi yabo manje lengane engathi ngayithatha ngibe kodwa ngene ngiphinde ngibuyise ngoba ingane mayikhuluma kuba njalo angifuni umuntu ongiqhathanisayo yes ningane kamakhelwane okay wes wena ma ngoba uzazi indlela zazo mina ngiyazazi sure noma ngabe usungitshela ukuthi usibani kasibani right ngisho ngenhliziyo ngithi wema engamdlangazenza into azenzayo from that day that's true thank you my baby ukuthi angikazi ngikuthethise angikazi ngikulanda emgaqweni that means a lot to me ngiyazi mangithethile usuke uphumela usutshawe iconsi likushaye kabheki ugogo wakho likushaye iconsi wehle iyona into ebengiyiphetheleka lokuthi mekwadini umuntu uyahamba wenze njalo so ngamanye amazwi you are emphasizing lento yokuthi if umuntu ungabridgeanga ungakhanga ibridge noma indlela yokuthi nikwazi ukuxhumana then awukwazi ukumdiscipline ngoba lesikhathi lokhu umncoma ngamanye amazwi uqinisa ibridge lokuthi even noma seku wrong noma usungakwazi lapho sekufuneka ukuthi mhlawumbe usuyabona ukuthi kuyabheda la ngakhona but ibridge engilakhile lizokwazi ukuthi likwelisele ngala ngomina kangangoba mfundisi if lolo bridge ulakhile umuntu nomese own iqala ubona ngayo true yazi ngisaba ngisokusondela kuwena wenzeni ke manje imali into ayikhulumeki usuthi hayi asengimqalele eqala yes yazi ngempela lonto injani but umuntu ungakazi umnike that thing ukuthi abe comfortable nawe umthandi kunzima ukuthi uqhamuka usuzo ilento enza abazali bethu masa right abanandaba abasincomi phela bazobheka lento wrong ongayenza yabona uNtombiyezwi umakho uyasephekile ubuyesenjani okay uNtombiyezwi makho besephekile kodwa uNtombiyezwi uyahamba imini yonke bese sezopheka usephekile mina kade ongihlele ekhaya ngiwasha ngineka wena ukhalela ibhodo uyahlule ukuthi ngiwashile yes so ngamanye amazwi that means izinto lezo thina njengabazali okumele siqaphele ukuthi indlela thina because ngicabanga ukuthi nane culture yethu ibe kanjalo iculture yethu inamazwi strong and amazwi ikhona into engayisho ngathi kwesinye isikhathi umuntu owumZulu mhlambe angazi mhlambe kwezinye inhlanga umuntu owumZulu sengathi mangabe uwonile engaqala linda ivoice ukuthukuthela kwehle because ukuthetha kwethu kuyahlaba kunamandla kakhulu so ngamanye amazwi ngibuka ukuthi kufanelekile ukuthi linda uzuwehle before ukhulume naye umuntu because mina ngangayibuka ngathi kwesinye isikhathi ungakahlali nezingane noma ungakabi nezingane uyitshela ukuthi right exactly especially mangabikho umuntu wesibili or so forth even nasekushadeni and so forth mangabikho umuntu wesibili uyitshela ukuthi nje hey mina sengimasteration into ethize and then now kusengihleli nezingane ngiyeza ukuthi yavuka lento yasekhaya into yasekhaya ukuthi mina mangonile thatha imvubu straight away yengane vu or into yasekhaya ukuthi uyabo even ngisho impama izoshaqasha kogesi le mpama le ugesi
qala ukubuza ukuthi kwenzakalani but until I realized oh khona lezi zinto kumele ngiyikhiphe la kumina because mangaphumi zizokwenza ukuthi mina nalezi ingane singakwazi ukuhlala and then I decided ukuthi ngizoyikhama mangabe ngibona ukuthi ingane iyonile ngizoyikhama ngithule noma ngivayele ekamerweni ngishaya umusic omncane ngiyazi ukuthi ngiyafuthelana ngiphelile futhi ngabe manje ngishaya ngihlanganise noBonda umamkhulu wami wayethi ngizokushaya ngibeke unyaka emqaleni ngibabekani kodwa ke mfundisi this thing also is you two way ngisho ukuthi eyakho ngiyadispute it's perfect khona le moment emfundisi I think nawe njenganomuntu omdala ke kwenzakala ukuthi nixabane nomuntu ninyuselana amazwi ngoba izilenkosi liphinde likuthobise you go back uyothi kona abantu bengicikekile ngasho kanje nalonto asisebenzeni einganeni zethu kukhona la ngempela mfundisi lokho uthi okay ukucikeka kwakho uyahluleka ukucontrol uzokhipha namazwi angekho right but at the end of the day come back phela enganeni ngoba mhlawumbe mina ngoba eyami ingane leyo nto leyo kingifundisile ukuthi athi wena ma uvela utheza nje yabo angithi sabona ukuthi ngimlalelile ngaphinde ngamlalela kodwa sekuceleni ngoba sengimasterishile it like usiwe uyamdodosa you understand mina most bekuthiwa wena sisu soft yazi ngoba mina ngikholela kweni ukuthi mangabe mina ngithathisa usiwe angikudingi namfundisi you understand ngoba into engisuke ngifuna ukuyikhuluma naye ngifuna woman to woman mengimbamba ngimncikisa odongeni athi methuka kodwa athi at least sibayibili lendlela you understand angasho ukuthi uma uzabukisa ngami kanti you understand there is why mina ngaze ngafika kulento ethi mina ungacabanga ukuthi uzoceba ingane yami ngizoyishaya phambi kwakho njengesidobha esikoleni ngizoyishaya ngendlela yami endlini lonto ngiyibuye ngane emfundisi uzoyishaya ingane yakho kanti ayenza ngalutho true ingane yakho ngisakutrust mina uma kangikhulumeli njobe uma ngangikhulumeli ngisho ingane yakho ingaresho ngeke izibuye kuwena ngoba phela ukwazi ukukhuluma nangelilodi lami so lento le ichazuka kancane emfundisi kancane ufela uyibuke nawe zenzani zifaka esiqaleni ngithethile ke manje ngabhamuka sidinelwane mhlambe ngakusasa kahle yazi ukuthi lemaze ngisho kwene bengingawathanda kodwa nawo kuba ukuthi 1 2 3 awenzanga ngaba kufinyelelanga la kukhona namhlanje singenza njani kusasa ukuze into ingaphinde yenzakala asho ukuthi ayi ma yabona ukuthi ngwasithi ngo3 ziyangihlula kusuke kusamnandi ukudlala you understand it's true nami ngihlela ukuthi ngesikhathi sishoma ngoba siyakhohlwa ilo uyokhonta kashoma emnandi kwakumngcobe kamalumu wami echaza nje ukuthi noma sibhedwe uyathetha but uyakhumbula ukuthi nayo into edlula kona wadlula kuyona kathiwa hawu kantombanga uyabona yabona lento iyodwa yangenza uma ngamtrusta more mama is like usogeli yabo sesiyaxoxa si right because sengande kodwa uyazi ukuthi sidlula kweni ma usendla kuma sisabazali sesiyidawring nje yonke into correct ayiqonde ayime nje yeah understand so ngibele kulento ukuthi emfundisi kusodeni back because inhliziyo bathini ayiphakelwa but ikey uyakwazi nokubuya nakade sengibuye ngizoxolisa enganeni ngeke mina ngizobuya irong lapho ke ngoba ngalesikhathi nje umoya ongcwele okuwena uyasho ukuthi ayi weqisile usho ukuthi bengiza kwena angisho ukuthi uright ngizokhulumela iphathi yami ukuthi I felt like ukuthi ngiqisile kodwa kushintsha ukuthi wena burong so masibambe kanjalo kuqondile okay sibuka nawe usalele just isikhathi esincane sibuka la ke bakithi kuphela isonto kuphela inyanga uqala weekend and segui that way but segui that way already basho njalo and then we chase it away actually we pray in Jesus name that you will not be affected, you will not be sick in Jesus name amen and then I was just saying in the province, in the church, in the province, in the community, we chase it away. So now we pray that prayer which we chase away COVID-19. You'll see the answer after that. Okay, we're looking at now what's okay, and
enjoy your weekend responsibly. Mr. Enko lapha say Enko wakwa mention last week ukuthi it's like u2021 weekend. Hayibo, it's a everyday weekend guys. As kade nami ngithuka emsebenzini. Lanto sengiyinotisile yazi ukuthi Shalom Phumla Xaba. Even isikhathi siyashesha. And others I can't see. Yes. Even isikhathi siyashesha. Ngiyabo ngithi ngizolo. Ngithi awusekulesibili. Sesekhafu. But hayibo sekulesini ngesihlanu. Ngithi mina hayibo masengivuke kangaka bafethu. Ngivuke kangaka yabo. Oh, shothi awuthanda umsebenzi wakho. You can't even see ukuthi so. No, mfundisi, it's not about ukuthanda umsebenzi. Ziyaphela zona into. Lazo uyibona ngani ukuthi khona into ezevele ziphela ungakwenzi. Ukubona bengithe ngiyanini lapha seliphelile usuku. I even tell usisami ngimkhetha ngathi sesifami sengibone kahle uma sengishada ngiyonikeza imali ngizilalele ngoba kuyayilalekela nje. Niyokwenza niyongidecide because ngiyabuka ukuthi ngiyadecide ukuthi next week ngizokwenza ukuthi kodwa ngibona sekuyi weekend. So ngiyaba ubona sekumgqibelo ubona sako25 and ubusy kusasa i-premarital then ngesonto and then umsebenzi ngemsebenzini umsebenzi gqibelo yabo into yenza kuqala ukuthi uzohlela kwasontweni ubona shuthi yini shuthi ngoba vele uyashesha u21 angazi ukuthi nizoshada ningibambezele nomfundisi umyeni kodwa cha ngisho ngibambezela ukuthi ngifuna ukuphinda game 2 cha akade ungaphinda wona amalungelo lami ngiyawazi hayi mfundisi ekuthwani ngoba emnandi buya ke lapho so ngifuna ukuthi wena ngomshado wami uyakhumbula ukuthi wenza yonke into I wasn't stress so now you have to learn that ukuthi ke ngoba u2021 uyi weekend every day give it to somebody adile nawe ngize ngasho wawungase ngisho neprovo awukazi ukufundela ukuba i-wedding planner no but you became my wedding planner exactly cabanga nje and yonke into yayi perfect yeah and no Shezi wamhleli la ayikho into angayenzanga wayifuna uyenza ngangimhlela ubhampa nkosami awusemla mphefumulo asidlule khona okay so now sila ekuthiwa be responsible for yourself. I think last week ngakusho lokho manje ngithi ke akube responsible for others. Okay yazi lo ngikushiso yini. Thank you. Namhlanje ngifuna ukuya ngithi go deep ingozi ngiyayithanda le makuthiwa go deep ingozi esibonayo namhlanje abantu abafile ukucabangela abanye abantu. Mhlawumbe wena awunandaba nempilo yakho mhlawumbe unendaba nekusasa lakho but awumcabangeleke lo omunye umuntu ukuthi yena usane kusasa noma ngaya etshwaleni kodwa besane kusasa lonto sibele ekutheni noma ngombona edakiwe musu kumdlenguli udakwe ngoba uthanda utshwala but be responsible for impilo yakhe ubungeke ngabe umfica egengqekile ke seyichameleke enjalo uyitshela ukuthi ngizomthatha mhlambe ngiyombeka nami ngase police station sesimbasisene alale avuye ekseni abone indlela yakhe this week. Just be responsible for omunye umuntu yabo as much as nawe ubumnandi obuthanda kodwa awukube responsible kunale ngane uyazi ukuthi uma wayo meyophuza wishiya endlini ekhiyele can you be responsible ukuthi ngiyakwazi vele ukuthi uhlupho uyahamba mletha la linami you understand ngifuna ukusho njalo le dispute ukuthi uyazibona ukuthi wena usudakiwe ke mhlawumbe une stress you keep stress awunendaba nakufa kodwa ukhona umuntu uhamba emgaqweni ongadakiwe don't drive be responsible for omunye umuntu noma it's okay ke wena ungaya kuwe iphonta stimeleni it's fine but still lapho be responsible ngoba muyibulala kunomunye umuntu oseduze wakho kudinga noma wakho kuthandayo ongazazi inkinga zakho umcabangele sometimes uyibulala vela unamasingcabisane awukhaviwe umthwalo wabo mangakubheka can you please be responsible for omunye umuntu it's okay siyavuma kuyakuhlula ukuba responsible for yourself it's okay awucabangele umuntu omshiye ekhaya njengoba ngisho it's okay ungahamba but sitshene ukuthi ukuphi but namhlanje ngifuna ibe bit deeper ukuthi okay lengane encane oyibone jointini othi ngizoyiphuzisa ukuze ngilale nayo awucabange ngamdla sekuphuza eyakho
awukakabi nawo mhlawumbe ingane manje noma mhlawumbe unazo ezakho uzibona zingcono responsible. Can you please be responsible for le ngane efice ematshwaleni? Because whatever you are doing, you are sowing a seed. Exactly. Yabo khona into eyenzakala komunye umngane wami awon xoxa story set balifta umuntu ekade baphuza ukuthi mina ngiyamazi owangasekhaya kancane ubhuti engasekhaya mdala afika shiye omunye mesedlula akasamisi kubuso omdlenguli. Sure. Now shuthi wena bophuzela engqondweni ingane wangayiphusela engqondweni so urati ungamphuzisi makuthi khona ama plans ophezulu kwawo umtshele ngakadakwa ukuthi muke wadakwa ngizokwenza nje abese ya decide yena ukuthi ufuna ukwenza njani. So this week na this month please be responsible for omunye umuntu. Mhlawumbe ubaba uyaphuza uyazi ukuthi unezingane musu kuphuza imali ethini lengane umuntu lengane ayikhala ikhalela babona wonke weekend yonke ingane ayinalo ubisi lo muntu omzalisile awumcabangeli akaphuzi impilo imile kodwa wena usoyiphuza yonke imali. Monday ufuna imali yokugibela futhi kunkosikazi wakho ufuna kunikeza imali ukuthi ugibele emsebenzini kodwa wena uholile ngobani ucabangele wena wedwa nokuthi ufuna ikhipha into ufuna ukuyikhipha wakhohlwa ukuthi afterwards kunabantu engabacabangelanga. Sometimes uthola ukuthi uyindoda uyogosa inyama badle kabishi nabo bayayithanda inyama njengawe as much as unkosikazi engawuthola umsebenzi engavuka ekuseni but naye zikhona izinto ezimnandi ayideserve. Ubungasho ukuthi okay this month ngizogosa u50 nami ngimnikeza u50 ngingize ngosu 100 as usual. Please be responsible for omunye umuntu. Mbuka umuntu ukuthi kade ngidakwe nayo ngiyambona ukuthi akana transport musuku umshiye stopini emile mbuzo ukuthi njengoba usudakwe kangaka unayo kodwa into yokuhamba. Please let us be responsible for abanye abantu abaseceleni kwethu. Lokho kuzosiza yabo mina khonto engangeke ngisho ekuqala emakhaya angazi manje but kumkhula moya eyiphuzela nabanye bephuza kodwa ngangeke ngibone lapho ukuthi umuntu mesedakiwe uletha abantu ekhaya bazomshiya kuthiwa akasaboni ngisho indlela lonto yaphelela lapha imfundisi ukuthi mase ngidakwe nginhlabathi ngiphelezelwe mase ngidakwe nginhlabathi ngifike ekamereni lo sisibaka sekhaya so ayibafese understanding ekuseni uzovuka sezazi ukuthi owapi yabo yonke lonto umfundisi eyayi right iyinhle uthi mudakwe emcimbini kuthi ayimbekeni la eduze kodonga siqhubeke akekho umuntu ozomthini but lonto ayisasekho ngobani kwathina sayithanda. It's okay when usayithandi yena usayithanda kunesimo esimlethela. Please be responsible for that person oseduze kwakho because awumazi ukuthi uma ngabe usiza omunye umuntu definitely sure now uzosiza. Uyisiza wena mina I remember the other day ngibe emsebenzini it was Friday ngangisanda kuqasha emsebenzini sidlule umunye ubaba nje osemdala yabo irenk uwile uqiza igazi sonzo lamkhulu ongisho ngithi hawe mangazi ngamtapikela ndeni ngihamba nemfundiso sibadla ngifika kuyena ngithi mina yazi lo baba waziwalela kabuhlungu iserenk la okhona amatekisi akekho umuntu ongazi ukuthi lo muntu uze kanje bokusana kuyogibela itaxi you understand simqukule obabantu bhuza igazi baba wapi athi ngwasematendeni nga eyachaza imoto zaba ngiyazazi fike ngimngenise ngimhlalise kuleni sithi ngicela umunye umama ngithi mama ngoba unegazi ukuze angakungcolisi ngoba sengimbonile ukuthi unemali ephaketheni ngikhiphe le mali le yakhe eningi siyibophe sinomfundi sishutheke somewhere simnika u40 rand ngisina mali umuntu mesekhokha nakho ngingathi ukuthi unemali ngithi nakho 40 rand simnikeza wona usahlele kuma sithi awu2 ukuze angangcolisa umuntu samshiya taxini at least itaxi meke yadlula emablocksini noma singamqathaza but ukhona ozombona ukuthi awu ngiyamazi lo muntu but drop nakekho umuntu nanokuthi nineyeni party seniyenzile sesiyenzile yabo no driver ngangigadile ukuthi angase ukuthi sidakwa leso ngiyasehlisa ngathi nje bhuti ngizomgada angeke ngigibele yagcwala futhi itaxi lo muntu ngamuzwe ngambona echaza ukuthi usuyasha ngoba vele ugcwele igazi la ngeke uhlale eduze yakhe ngeke umenza bena 44 ngathi na imali yakhe ukhokhela abantu abawu2 then uyathi mesefika kubo athi ngilahle yonke imali mesekhumula oyizoyivela imali yabo izoyivelela imali yakhe so ngabana lokho ukuthi yazini ngingambuka lo muntu namhlanje engingwa mina ngiphuza mhlawumbe ekhaya yakho umuntu ophuza njengaye but fortunately mina ekhaya ngangaba namuntu ophuza njengaye usisi wami okususa sinonhlanhla usisi sinonhlanhla mina ngange station mfundisi and the station imula phanga semva kwase
Shoprite usamusha uShoprite nje kusaqala isiteshi kunomgodi lapho ongibona kusafaka amapayipi ngeni wonke umuntu ngiyamfica ubabuka intombazane enhle ephonseke emgodini nami ngoba ongiyayithanda izinto wangifuna ukuphuthwa namanje nje mangifica kuwa ngiyabuka ngize ngikhale kodwa bengibukelani kodwa ngenaleyo ukuthi at least mangibukile ngizobona ukuthi angimazi yabo okay vela ngimazi usibanibani khona engingakwenza ona ngifike nami ngiyobuka lo sisiphela ngithi ngiyomhleka mangithi we mouse wami yo ngathi nje azokujoyina kabi sengiyafuthelana ke manje because sengibona usisi wami just imagine bekuthiwa ngathi nje angimdluli endaweni abanye bafana besifuna ukumjijela ngamatshe ngoba usemgodini uyayithanda ke wenza bona icebisele hayi sisi kwakumlungu lapho ushaya ustar white njengoba ephonsekile ngiyabona ukuthi uphonseke ehamba it's just akasakwazi ukuphuma emgodini nimqedelelana wife nimjijela emgodini ngoba mbuzi usangakazi uma sekuphuma usangakazi ukuhamba mkhipha nemshiye ngaphandle afike ngamkhipha ngabathuka donsi sami angiba ngiletanga ngethi nesithi angiba ngisenza ngangena eTexini velwe neboyfriend lapha nerenke ngathi boyfriend yakhe sihamba athi ayi angena emotweni sami imoto ingagcwele yamgodukisa then there is why ngithi mina be responsible for umuntu because awumazi ukuthi udlula kwini yeah so siyabonga kakhulu uJesu Mohleke siyambonga uJesu so inkundla zokuxhumana nami utholakala kephi kusa Facebook Instagram Jesu ongcwele ophila kithi Facebook Sindisiwe Instagram uNundlela hayi kuzoshintsha no ngicela ukunikeza unhlakalo responsibility yokuthi nje enze sure ukuthi ngiyatholakala how ZPA awuphitamo omncane phela sisisi wakhe responsible for usisi wakhe okay all right Emndenengeno sisi ungayenzi siyambonga kakhulu uJesu yes ke bakithi tune in ke always la bakithi ku Car Radio njengoba dusizwa ke sixoxe ukuthi enjoy your weekend responsibly bakithi and then this week is we say just ube responsible for umunye umuntu wazi ukuthi nje uyamsiza and then wazi ukuthi awumphuzisi kakhulu bakithi wazi futhi awumtshontshela imali yakhe no uthola indlela ukuthi umbekele yona kahle then nawe ngelinye ilanga uyothi whether it can be a family member or what then ba uyovuna sisa lapho mfundisi yazi ukuthi ngi-process mina umntwana wamakhelwane wami ngeke ngimoshe igama wayephuza nje recently ensukwini waphuza nomunye ibhodi angamjwayele sho lo bhodi wamkhombisa endlini yabo ngiyaphuza so uthi methi nhla ebuka uwallet uwallet uqombile shothi agade ukuthi laba abaphuza nabo baphume awuthathe awujikijele kumakhelox ayiqhubekele lendlela lo ekseni uyavuka uyakhala ngilahleke lo wallet wami onemali yami uthi ngimbone ukuthi lo muntu usayidakelwe ngesikodwa nje ngeke ngize ngimtshele uthi nje athi akunandaba mina ngeke bathama aqale manje ayitransfer yabo kukilo ifoni yakhe isakana khadi a transfer uthi akuphuze uthi hayi baqhubeka insuku uthi mase kuSunday sepsileke manje umuntu avuka emsebenzini usamtshela ukuthi don't worry khange kumakhelox ngifike uficile lesakho phambili uthi nje ubhuti abantu wathoka bathi sisi mina ngikubonile sayiphuzela angikwazi uthi nami ngabona ukuthi hayi ukhombisa ukuthi unemali and vele utshalo usithengelile ebuningi akubele le mali ngiyifihle bakuphela wena kuphela utshalo ngoba imali abayisekho hambani ke mina ngifuna mali uthi ngathi nje hayi sonke siyahamba ayikuthi abantu lo muntu osekucabanga ngene noma ingakwazi use mina ngiphuzisile ngingakusiza kanjani yes thank you very much sis siyabonga kakhulu sifundile because many of us we've got such members kuma families ethu and we need to even to talk to them because khona into angayibuka ukuthi kwesinye isikhathi ukuba chase away ubenza ukuthi bayokwenza kakhulu lento and then they will keep on kube khona lento ukuthi awubafune eduze wakho but when you are making them ukuthi ukhulume nabo and ukwazi ukwenza ubudlelwano nabo ugcina usukwazi ukubasiza nobatakula nabekho exactly so ngifuna ukuphendula kumlayelo osekhaya othi lolu hlelo olamaKristu kodwa manje ngibona ngazi ukuthi kuvuna abantu ababhedayo ngifisa ukusho ukuthi this thing is not about ukuvuna abantu ababhedayo but ekugcineni kosuku labantu sebabona bebheda bayamdinga uNkulunkulu uNkulunkulu bazombona ngathi sibathanda because umuntu umeke wamthanda uyakwazi ukumtshela uburongo bakhe sizofika la sikhuluma khona nomzane ukuthi this is a no but for now
sibaqoqa bonke ngoba akubona bodwa abakhulayo abalalela njengamanje. Hayi siyabonga. Angazi ke mase kuphuma uzipho lami kubeni ngephathini kusasa nami. Kodwa uJesu samgcina loze sibonane bakithi ngeMonday la sithi khona what is happening around la siqwashisana ke bakithi ngezinto ezenzakalayo. Ngiyabonga kakhulu sisindisiwe uJesu akugcina uma kwendodakazi ke bakithi ke lapha eVarsity senyuvesi. Lalela ngisabazo parent meeting ngibe ngiphatheke kabi. Parent meeting ngiyabadinga abasekho. So now Mr. Enko ke lapha ndo seyintambeni sithi Mr. Enko go and be responsible for umunye umuntu ke bakithi enjoy your weekend. Nawe ke enjoy your weekend. Siyakuthanda kakhulu uJesu akubusise lapha noNhlanhla hlekwayo as well as osisiphumla xaba and nabanye uJesu angcine kanilondoloze. Asibona neMonday bakithi reserve energy for iMonday. Umsebenzi ofica ungaka. So mangabe uzofika yabo so just reserve that energy nami kusasa nje bakithi ngimenyiwe ngiyongephathini ungathuki iglass ngizobe ngiyiphethe kodwa kuzobe kuyiglass eright ngiyizwa lotho nami Sunday ngiqeda inkonzo ngimenyiwe Jesu nango ke baba nyami then Sunday is true go to church yes ngiyabonga ungikhumbuza sisino go to church on Sunday bakithi siyamdinga uNkulunkulu siyadinga rechargement yabona njengoba kuthiwa sibhekane ne third wave nje lethina esithi baba siyabonga ukuthi wena usiphilisile usihlengile uhlenge thina nemndeni yethu ne country yethu kanjalo ne continent yethu yabona mase ngifuna ukuphuma ukuthi nesingisi sithi shalala sithi breathe so ne continent yethu ke bayithi yase Africa uJesu agcineke akulondoloze uthandwa ndim ngiyakhola naye ukuthi yakuthanda ngiyanilaviwa cabanga ngangane ngapha so ngithi nje uthandwa ndim understand thank you very much. Follow us on Twitter and Instagram at Car Radio and like our Facebook page Car Radio Worldwide and check out our website www.carradio.co.za. On Car Radio. Ngeke lo zipho ngaphuma namhlanje ngephatha Shezi ihlala ngaphezulu